ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2018ꯒꯤ ꯗꯤꯐꯦꯃꯦꯁꯟ ꯀꯦꯁ ꯑꯃꯗ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯆꯍꯤ 2ꯒꯤ ꯐꯥꯗꯣꯛ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯤ ꯀꯤꯍꯜꯂꯒ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯟ ꯕꯨꯄꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯥꯠ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯐꯨꯟꯖꯤꯜꯂꯒ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜ ꯁꯥꯕ ꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜꯅ ST ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯦꯞꯄꯒꯤ ꯈꯣꯡꯐꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯦꯠꯁꯤꯜꯍꯟꯅꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯅꯥꯔꯦꯡꯕꯝ ꯁꯃꯔꯖꯤꯠꯀꯤꯗ CBIꯅ ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯆꯍꯤ 10 ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ NDPS ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯃꯊꯧ ꯍꯥꯞꯀꯠꯅꯕꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯥꯟꯁ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯕꯤꯅꯅꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯣꯜꯀꯣꯜꯇꯗꯤ ꯄꯣꯄꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯀꯨꯏꯅꯣꯋꯥꯅ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯄ ꯍꯧꯔꯦ꯫ ꯕꯥꯔꯤꯁ ꯁꯔꯃ ꯁꯧꯒꯠꯂꯨꯕ ꯕ꯭ꯔꯥꯍꯃꯤꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯊꯧꯃꯤ 3 ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 1,192 TB ꯂꯩꯅꯥꯅ ꯅꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁꯁꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯟꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯅꯩꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯋꯥꯏ ꯈꯦꯝꯆꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ILP ꯄꯥꯏꯔꯝꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 30 JCILPSꯅ ꯐꯥꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯂꯤꯡꯅꯕ MOU ꯈꯨꯌꯦꯛ ꯄꯤꯅꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯄꯦꯄꯔ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯄꯨꯁꯄꯥꯔꯥꯅꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝꯅ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯁꯖꯤꯕꯨꯒꯤ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕ 2022 ꯃꯥꯔꯆꯀꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 23 ꯏꯔꯥꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2018ꯒꯤ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯀꯔꯅꯥꯇꯀꯥꯒꯤ ꯀꯣꯜꯂꯔꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯚꯣꯠ ꯈꯣꯝꯕꯒꯤ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯃꯗ ꯃꯣꯗꯤꯕꯨ ꯀꯔꯦꯝꯅꯔꯨꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯀꯤ ꯁꯨꯔꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯃꯅ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯕꯨ ꯆꯍꯤ 2 ꯀꯩꯁꯨꯝꯁꯪꯗ ꯂꯩꯅꯅꯕꯒꯤ ꯐꯥꯗꯣꯛ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯌꯥꯊꯪ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯥꯌꯔ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯑꯄꯤꯜ ꯆꯠꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯕꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ 30ꯅꯤꯒꯤ ꯕꯦꯜ ꯄꯤꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯟꯇꯦꯟꯁ ꯑꯁꯤ ꯊꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2018ꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯛꯇ ꯃꯣꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯌꯥꯎꯔꯝꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯂꯨꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯀꯤ BJPꯒꯤ MLA ꯄꯨꯔꯅꯦꯁ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯊꯥꯡꯒꯠꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯃꯦꯟ ꯅꯤꯔꯚ ꯃꯣꯗꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯂꯤꯠ ꯃꯣꯗꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯗ ꯑꯇꯝꯅꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯌꯥꯊꯪ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯋꯤꯇꯔꯗ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯄꯣꯁꯠ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯗꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯥꯠꯅ ꯁꯨꯅꯕ ꯌꯥꯎꯗꯕꯗ ꯊꯥꯖꯕꯅꯤ
अचुम्बा हाइबसिना महाकपु लमजिंगबिरिबा लाइनि लोइनना हाटना सुनबा याउदबा हाइबसिना लाई अदुबु फंजननबा लंबिनि अमरोमदा राहुल गांधी की मचे प्रियंका गांधी व्रतना फोंदो थागलकपा पोस्ट अमदा हाई लैबा असिगी किथि किरुम तौबा लेंगाक मपुसिंगना राहुल गांधीबु नमसिननबा अंगंबा थाक्ता होनरी अदुबु महाकी मौपानुपादी कैदौनुंगदा माइ लैदुना चेलोय अचुम्बगीदमक मतम पुम्नमक्ता लेपखिगनी लोइनना लैबा असिगी मियोय क्रोर कयागी थाजबा अमदी मिनुंगसी राहुल गांधी की मफमदा लेंगदना लैरी कोर्ट की ngarang चथखिबा हियरिंग असि सरु याननबगीदमक ngarang अयु अंगनबदा राहुल गांधी गुजरात की सूरतता थुंखी महाकपु कांग्रेस गुजरात यूनिट की मकोक थोंगबा लुसिंगबसिंगना ओखी स्टेट असिदा पार्टी असिबु सौगतपा मियोयसिंगना लंबी सोरोकता थोक्तुना प्लेगाट कयामरुम पाइदुना राहुल गांधीबु सौगतपा उठखी लोइनना महाकपु शेर इन हिंदुस्तान इंडिया की नोंगसानी हाइना सिंथानखी मसीदसु नत्तना पाव असि मखाताना फिजरी कांग्रेस पार्टी न कैदौनुंगदा बीजेपी की सुपनम लेंगाकता कोक नोलोय हाइबा वाफम फोंदोकनखी नाकल अमरोमदा आम आदमी पार्टी की लुचिंगबसु ओरिबा दिल्ली की चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल नसु कोर्ट की वाफम अदुबु यानिंगदबा फोंदोरखी अरविंद केजरीवाल न हाई लेबाक असिदा लेरिबा बीजेपी नतबा लुचिंगबसिंग असिबु नमथननबा अचौबा लालोंग अमा चथरकली आम आदमी पार्टी असी कांग्रेस पार्टी का हिरम कयादा मोट मानदबा लई अदुम ओइनमक असिगुम्बा तंजा असिदा राहुल गांधी की मायोक्ता लैरोय लोइनना लेंगाकना पाइरिबसिंगना चथरकपा अरानबा थबकसिंगी मायोक्ता वाहंग हंगबा हाइबसी ओपोजिशन अमदी लेबाक मियाम की मथौनी अखोइना कोर्टपु अवांगबा थाक्ता इकाई खुमनै अदुबु हंदकी याथंग असिदी याबा ngamloi हाइखी केस असिबु थेंगनखिबा कोर्ट असिगी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एस बर्माना कोर्ट असिगी हियरिंग असी नाकल अनिमकी आर्गुमेंट तारबा मतुंगदा ममांगी चयोलदा लोइसिनख्रबनी लोइनना हियरिंग की मतम असी थाखिबनी हाइना गांधी की उकिल किरीट पलवालाना फोंदोखी राहुल गांधी ना सूरत की कोर्ट असिदा हौकिबा कुमजा लिसिंग अनि कुनगमाथोय की अक्टोबर थादा स्टेटमेंट पीखिबा लैखी हाइनासु फोंदोकली नाकल अमरोमदा राहुल गांधी अमदी कांग्रेस पार्टी दी किहलगा चटकदबा नते हाइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी एमपीसीसी की वांगांगलोय निंगोमबम बुपेना फोंदोखरे वाफम असि ngarang गुजरात की सूरतता सीजेम अमगी याथंग मतुंग इना कांग्रेस की लुसिंगबा राहुल गांधीबु चेराक पिननबा याथंग ताउथखिबा अदुगी मायोक्ता कांग्रेस पार्टीना लेबाक सिनबा थुंगना खोंजंग चंसिनखिबा अदुगी सरुक अमा ओइना मणिपुरदसु बीटी रोडता लैबा एमपीसीसी की ऑफिस ममांगदा ह्यूमन चेन सेमदुना खोंजंग संसिनखिबदा फोंदोखिबने ngarang nungthil pung 4 rom tabadagi howraga changchinkiba khongjang asida saruk yakhiba bupena hai oiragliba phibam asida asanba midyang amada yengbada Narendra Modi lengakna Adani Group ta sel kayam thadakhi haibagi matangda joint parliamentary committee gi mifam phamsi haibada ngasi phawba yadri Rahul Gandhi na achumbagi damak mahakpu wa nganghan biu haina Lok Sabha da phawba aibache ikhiba adusu ngasi phawba parliament ta wa nganghandri achumbagi damak leiriba Rahul Gandhi da paliba BJP lenga asina hanjin kihanana honariba si chatnaba yaroi Congress Gandhi family dagi Prime Minister ani leibaki damak thawaina pontha pikhibani aikhoigi leibaki furup ki achumbada thajaba Rahul Gandhi na achumbagi damak hanba leitana thengnakhigani CBI ED na singba Central Investigating Agency kyana hanjin thijillaga su leibak miyam gi damak amadi achumbagi damak Rahul Gandhi ngasi su mang thaduna chali MPCC Block Congress Committee Mahila
Congressna chingba apunba thaumisingna Rahul Gandhi gi mafamda amatta oina saugali haibadu utuna khongjang asi changsinbani haikhi. Lamdam asida housing mayok nariba isingi awaba si ko hananaba honabada miyamgi mateng tangai fadana changi. Lamdam asida leijariba water body sing oiriba pukri pat turel sing asibu punjillaga community hall sabagi thabak tokpiro haina Chief Minister N Birena phongdokre. Manipur lenga ki PSE Department sinduna nahan Khumal Lampakta pangthokhiba World Water Day gi thoramda Chief Guest ki warol piraduna Chief Minister na hai Manipur da BJP hek lakpadagi hauduna lamdam asida umang kannaba amasung semgatnaba pandamda Green Mission haudokduna sangsilakhibani u leitrabadi ising leiroi nongthaktagi tarakliba nong asi u pambisingna supsillaga tapna thadoraklaba matungda ising asi pat turelda laklibani haujikti nong tabaga nonggi sing supsinnaba u leitrabanina ising adu turelda lakre loinana maduna chentharakpa leikhom leinang kayana turel khongnungda chenthaраktuna turel sing thenjillakle maduna mamangi lengaki matamda tampakta cheliba turel singi khongnung tengthokpagi thabak chathaki haikhi. Manipurda issue natabada issue sagatpa amasung asengba issue-buna nathairaga thambagi chanabi ama leiri. Masi hongdokpa mathau tai lenga asina reserve forest amasung protected forest kannaba changsilakliba khongjang asi mahaki kananaba nate masigi kanaba si umang adugi manak nakna leiriba miyamnasu phanggadawribani. Manipurda mahausana piraklaba phajaraba umang wamang kaya leiri umangi nakna leiriba miyamna umangsing adugi mapu amani khalaga ngak senduna thambiyu. Reserve forest protected forest ki mafam sing ngak selaga thamsi haibani. Atai mafamda yum kai saba pamlo ubada lengangna athingba thamde lengangna umang kannaba sangsilakliba khongthang asibu lana uhananaba honabiganu haina Chief Minister na makha takhi. Aikhoi miyoi basi ising yaudrabadi hingba ngamloi umang kannanabagidamak masiga naknana leiba mafam singda khundariba miyam wakhal tahanba tai makhoida umang kaningbagi wakhalon phauhanba tai hainasu Chief Minister na makha takhi. Manipur lengang na war on drugs campaign gi makhada mafam kyada popi pambi yanthatpagi thabak sing sangsilaklingai cherakta Kangpokpi district ki Cycle subdivision gi manung chanba molkol dadi popi tharamba laufam sing kuinowana mahut sinba haure. Popi gi mahut silaga kuinowa thabagi thabak chathariba mafam asigi lomi Alfred Tongpau Dongelna phongdorakpada hauji kuinowa thabagi thabak chathariba mafam asi hanadagi popi tharamba mafamni. Adubu Manipur lengakna war on drugs sangsilakpaga loinana popi thabagi mayokta khongthang kaya laukhalakli. Popi thaba sina khunai asigi naha kaya mangnanabagi masak oiba amasung masina khunai asibu maru phangna muthalakpa yabagi akiba leibadagi boipu kauba manau nupa amana Agriculture Department ta hana AO oina thabak tawrambadagi hauzik thabaktagi pothakraba tombaga khusamnaraga mateng pangbiduna ahanboina rabi laurokta kuinowa asi changyeng oina thabani. Hauzik kuinowa asi mahaki laupari ama makhairom pak chawba labukta thabani. Hana asi thabagi experience khara watpana mapung phana sahau phaba ngamdaba khara yaurabasu hauzik horibasi soidana mai pakna pothok puthokpa ngamgani haibagi thajaba leire. Laupari ama makhai asida kuinowa keji kullom hunkibani masidagi chaurakna keji yankhai gi bora 18 15 phawba phangani haina pari hanasu phongdorakhi.
ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯒꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯊꯧ ꯍꯥꯞꯀꯠꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯅꯥꯔꯀꯣꯇꯤꯛꯁ, ꯗ꯭ꯔꯒꯁ ꯑꯦꯟ ꯁꯥꯏꯀꯣꯇ꯭ꯔꯣꯄꯤꯛ ꯁꯕꯁꯇꯦꯟꯁꯦꯁ ꯑꯦꯛ (NDPS) ꯑꯁꯤ ꯅꯧꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯊꯧ ꯍꯥꯞꯀꯠꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯥꯟꯁ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯆꯠꯅꯍꯟꯅꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯕꯤꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯆꯨꯞꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ 10ꯁꯨꯕ ꯑꯦꯅꯤꯚꯔꯁꯔꯤ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯎꯃꯪ ꯋꯥꯃꯪ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛꯂꯛꯄ, ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯔꯛꯄꯁꯤ ꯇꯔꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ꯫ ꯃꯁꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯥꯡꯍꯟꯅꯅꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯥꯟꯖꯪ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯏ꯫ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯨꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯩ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯜꯂꯒ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯊꯝꯂꯝꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯇꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯈꯔ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯆꯪꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯗꯦ꯫ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯂꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯄ ꯆꯨꯝꯂꯣꯏ꯫ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ, ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯔꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯦꯞꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯈꯪꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯔꯦ꯫ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯔꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯅꯦꯁꯟꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯗ ꯁꯤꯡꯅꯔꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯗ ꯇꯦꯝꯁꯤꯡꯅꯔꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯖ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯣꯏꯗꯧꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ, ꯗ꯭ꯔꯒ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ BJYMꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯃꯅꯣꯍꯔ ꯃꯌꯨꯝꯕꯥꯔꯤ ꯁꯔꯃꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ BJPꯅ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯊꯧꯑꯣꯡꯗ ꯈꯨꯟꯅꯦꯛ ꯃꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯁꯧꯒꯠꯄꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯂꯨꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3 ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕ꯭ꯔꯥꯍꯃꯤꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯗꯒꯤ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯀꯦ. ꯁꯔꯠꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕ꯭ꯔꯥꯍꯃꯤꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ (ꯑꯝꯕꯣ) ꯑꯁꯤ ꯅꯟ-ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ, ꯅꯟ-ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ, ꯙꯔꯃꯤꯛ ꯁꯣꯁꯤꯑꯦꯜ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯁꯪꯁꯊꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯍꯃꯟ ꯈꯛꯇꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 22ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯣꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯑꯃꯗ BJPꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯊꯛ ꯊꯣꯡꯕꯁꯤꯡꯅ BJYMꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯃꯅꯣꯍꯔ ꯃꯌꯨꯝꯕꯥꯔꯤ ꯁꯔꯃꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯊꯧꯑꯣꯡꯗ ꯂꯅꯥꯏ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯟꯅꯦꯛ ꯃꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯕ꯭ꯔꯥꯍꯃꯤꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕ꯭ꯔꯥꯍꯃꯤꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯗ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯃꯪꯒꯤꯁꯅꯥ ꯁꯔꯃ, ꯑꯝꯕꯣꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯁꯄꯥꯔꯁꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯕꯁꯁꯄꯇꯤꯃꯌꯨꯝ ꯁꯃꯥꯅꯟꯗ ꯁꯔꯃ, ꯒꯨꯔꯨꯃꯌꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯕꯤꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯔꯃ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯤ. ꯕꯤꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯝꯕꯣꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯂꯦ꯫ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯝꯕꯣꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯆꯥꯔ ꯇꯧꯔꯛꯂꯕꯗꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯀꯅꯤ꯫ ꯑꯝꯕꯣꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯆꯠꯊꯅꯅꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯑꯔꯨꯜ ꯁꯔꯃ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ M. ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥꯅꯟꯗ ꯁꯔꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯂꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯟꯐꯥꯔꯃꯦꯁꯟꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯦꯜ ꯖꯤ.ꯚꯤ. ꯑꯃ ꯐꯝꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯇꯩ, ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜꯅ ST ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯂꯦꯞꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯁ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ (ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ) ꯑꯠꯁꯨꯝꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ S.R. ꯑꯦꯟꯗ꯭ꯔꯤꯌꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯣꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ (ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ) ꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯆꯤꯡꯃꯩꯔꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕ
Adim Jati Complex ki Amity hold the demand of Meitei amadi Meitei Fanghal community for inclusion in ST category haiba hiramda pangthokpa tribal singi akhanaba mifamda warep oina takibani. SR Andriana makhatana hai meeting asida saruk yakiba miyamna thamlakhiba wafam singi matung ina achumna hariba asigi matangda apunba firep leptuna miyamgi apunba kholau ama launaba semsaduna leire. Achumna lauriba firep asi tribal singi oiba apunba firep ni lengak na Meitei na taliba ST status ki demand asida right decision ama laugadabani. Karigumba lengak na demand asi pikhrabadi state asigi schedule tribe singda achauba akaiba ama lakani aduga state asigi unity amasung integrity dasu achauba akaiba ama oirakani. Hauji lamdam asida phong sariba issue ama oiriba National Register of Citizen NRC chanahananaba mahiroi loop taruk amasung All Naga Students Association Manipur ansamna demand asida saruk yakibagi matangda hojik phawbagi oina chapchaba firep leitri. Atsum hariba organization asidi lamdam asida leiriba tribal community singna punsilaga semba apex body amani aduna pumnamaki interest yenglaga loop asina thabak tawgani hainasu makha takhi. Manipurda hauzik punamiyoi lisinga chani mabudraga nithoi TV leina naduna lang sathari haina state TV officer Dr. Waikhom Sasina Fongtokre. State TV cell Manipur na sinduna kumja lising ani kunga manga fawbada TV muthatpada media gi thodang haiba hiram sida lamphel patalaiba RD wing gi ST DC Holda pangthokiba media sensitization program ga mari leinana Dr. Sasina hai Chatliba tha asigi kunga mathoi phawbada Manipurda apunba mi lising amaga chani mabudraga nithoi TV naduna layeng liba asigi manungda Imphal West district ki oina mioi chamriga tara manga naduna khwadigi masing yamna TV naba district oidi aduga None district tana mioi amakhak naduna TV naba masing khwadigi nemba district oidi haiki. Hauzik phawbada state asida apunba TV testing center humpuga manga leiduna state asigi mioi sing TV nabra haibagi test tawbagi thabak chathari. Manipurda community health center chahum lom leiduna community health officer singi makhada ngasi World TB Day gi thorong ga mari leinana Bishnupur district gi hogduna numit kunga mathoini chupna yumthong khuding sangduna TB test tawbagi thabaksu chatharagani hairi. Salai gi hanagi chairman amasung managing director Narengbam Samarjit ki mayum Tera Lokrakpam laikai da leiba corporate office amasung board of directors singi mayumda nahan sab manaba matam amatada CBI na red chathakre thajaba yaba mafamdagi phangba pauna hai nahan cherauba numit ki ayuk pung taruklom tabada Imphal mangjaunana thunglakhiba CBI Delhi gi team kaya marumna red asi chathakibani. Red Chathabada Board of Directors Sing Haibadi Kaisamthong Elangbam Laikai da Leiba Elangbam Brozen Akham Laikai da Leiba Akoijam Dipa Singyamai Mayengbam Laikai da Leiba Singtham Samson Tera Lokrakbam Laikai da Leiba Narengbam Bisorjit Uripok Taurangbam Laikai da Leiba Taurangbam Tikendra amasung Lalambung Makhong da Leiba Borjendra Yumnamgi Yum Singdani Red Chathabada Salaiga Mari Lehnaba che sangsing phagatpa natana mipha mipungi paudi leitri. Manipur lenga ki Directorate of Education na mamang sahi ki Mars kuntraga mathoi da thokpa order adugi matung ina Imphal East District ki manung chanalaiba lenga ki school aided amadi private school sing academy session 2023-2024 gi oina ayuk pung nipandagi hongnanaba order thokre ZEO Zone 2 na thokpa order asigi matung ina zone asigi administrative jurisdiction asigi manungda leiba school singna chatnagadaba matam sing asi free primary gi ayuk pung nipandagi ayuk pung 10 fawba primary 1 to 4 gi ayuk pung nipandagi nungthil pung 12 makhai fawba upper primary 6
तगिना 8 फाउबगिना अयुक पुंग निपानदगिना नुंथिल पुंग अमगा मिनिट 15 अमसुंग सेकेंडरी अमसुंग हायर पावसी मखाताना तामिनसी हायर सेकेंडरी 9 to 12 फाउबगी अयुपुंग निपानदगी नुंथिल पुंग अनिगा मिनिट 15 फाउबनी मरम मदुना ZEO असिगी मखादा लैबा लैंगा की स्कूल एडेड अमदी प्राइवेट स्कूल सिंगी प्रिंसिपल हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस सिंगना एकाडेमी सेशन 2023 to 2024 की ओइना पीरिबा मतमसी मखा ताबा ऑर्डर अमा थोक्त्रिबा फाउबा ngakna चटनना बसु मखाताना खंगनखी FIFA की मीटिंग मखादा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अमदी मणिपुर लेंगाकना पुन्ना खुसमनदुना मणिपुर दा अहानबोइना इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट हौदोखरे इंडिया म्यांमार अमसुंग किर्गिस्तान हाइरिबा लेबाक अहुम असिना सरुक यादुना पांगथोकलिबा हेरो ट्राई नेशन इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट नहान मणिपुर की तोंगान तोंगानबा फुरुप सिंगी जगोई इसई कयामरुम उत्तुना हौदोखी थौरम असिदा चीफ गेस्ट की वारोल पीरदुना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाई मणिपुर फुटबॉल मसानदा लेबा असिगी ओइना मकोक थोंगबा स्टेट अमनी स्टेट असिदा फुटबॉल एकाडेमी अमा लिंगनबा टूर्नामेंट असिगी अरोइबा नुमिता ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन गा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU अमा खुयेक पिनरगनी स्टेट असिदा सिगुम्बा टूर्नामेंट अमा सिनबंगंबा सिना नौना होगलकलिबा सानरोइसिंगदा अमदी फुटबॉल बु पामजबा सानरोइसिंगदा अनौबा इनोट अमा हापलगनी टूर्नामेंट असिदा इंडिया की टीम दा पिखरबा मणिपुरदगी सानरोइ मंगा तरुक सरुक यारी असिगुम्बा टूर्नामेंट अमा मणिपुरदा पांगथोकपा ngамहनबगीदमक ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की प्रेसिडेंट कालियान जोबेबु अवांगबा थाकता इकाई खुमनई स्टेट असिदा नौना हांगदौरिबा फुटबॉल एकाडेमी असिदा AIFF ना लॉजिस्टिक अमदी अतई संगदबा सिंगी मतेंग पीगदौरिबा असि स्टेट असिगी ओइना अचौबा लाइबक फबा अमनी मसिदा स्टेट असिदा फुटबॉल चौखत हनबदा अचौबा मतेंग ओइरगनी टूर्नामेंट असिगी हौदोकपगी नुमिता इंडिया अमदी म्यांमार अनी की मरक्ता सानखिबा मैचता इंडियाना पांसिल अमा सुनोदा माइपाखी अनीसुबा मैच था असिगी कुनगा मंगागी नुंथिल पुंग तरुक ताबा मतमदा म्यांमार अमसुंग किर्गिस्तान की मरक्ता सानगनी लोइनना अरोइबा मैच ओइना था असिगी कुनगा निपानदा इंडिया अमसुंग किर्गिस्तान सानगनी हौदोकपगी थौरमदा स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजम हानगी यूनियन मिनिस्टर थौनौजम चाउबा MLA इमोसु सरुक याखी Joint Committee on Inner Line Permit System JCILPS na ngarang pauna kaithelda ILP gi drive chathabada se chang suna pairangdaba na local kunthra phagatlaba matung city police ta sinakhre JCILPS ki student amadi women wing gi thomi singna chathakiba drive asida nan manipuri mioi chahum gi verification chathaki masida ILP gi se chang पायरमदबा मियोय कुंथ्रा फागलबा मतुंग सिटी पुलिस स्टेशन दा सिनखिबनी हिरम असिगी मतंगदा पाउमिसिंगदा JCILPS की कन्वेक्नर फुलिंद्रो कोनसमना हाई मणिपुर लेंगांगना इनर लाइन परमिट सिस्टम चटना हननबा संगसिलिबा ड्राइव असिबु सौगतपा ओइना JCILPS ना ड्राइव असी चथबनी असिगुम्बा ड्राइव असी मखा तानसु लमदम असिगी तोंगा तोंगानबा क्लब अमदी ऑर्गेनाइजेशन सिंगा खुसमनरगा चथखिगनी
स्टेट असिदा संगसिलगा लैरमलिबा मिटोपसिंग असिना वोटर कार्ड अमदि आधार कार्ड न चिंबा पाइरमबा कयामरुम थेंगनै मसी मतौ करमना पाइरमलिबनो हाइबना चिंबसिंग अदु मरी लेनबा ऑथोरिटी सिंगना कुपना थिजिनबगी तंगाइफदबा लै असिगुम्बा चेरक असिदा हंदक मणिपुरगी युमथोंग खुदिंगदा चंगदुना मिटोप खंदोकपगी थबक चथरगनी हाइना मणिपुरगी चीफ मिनिस्टर नोंथोंबा बिरेना फोंदोकिबा वाफम अदु यामना अफबा खोंथांगनी हाइनासु मखाताना फोंदोखी। फोक ड्रामा हाइबसी कल्चरल आइडेंटिटी गा लोइनरगा चटपा ड्रामानी हाइरदुना मसिना चुमनगी खुनाइरोलदा सानबा ड्रामा सिंगा खेतनबा लै हाइबसीसु अचुंबा वाफमनि हाइना RDNPR गी मिनिस्टर वाइखेम चाना फोंदोखरे। वाफम असि स्कूल पुलिस लेनगी MDU हॉलदा नुमित मंगानी चथरखिबा फोक ड्रामा फेस्टिवल 2022-2023 लोइसिनबगी थौरमदा महाकना फोंदोखिबनी। अदुगा चथरक्लिबा फेस्टिवल असि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गी मखादा सिनबा निपान सुबा ऑल मणिपुर फोक ड्रामा फेस्टिवल ने अथोइबा मिथुंगलेन ओइखिबा मिनिस्टर खेमचाना हाई कल्चरल आइडेंटिटी गी ओइबा ड्रामा अमा पुथोकपा हाइबसी लुगनी यामना लाइना हेक्ता पुथोकपा यारोय ड्रामा सिदा क्रिटिसिजम सु लैगनी अदुगा वखल खनबगी मतमसु चंगनी मरम मसिना ड्रामा की थौदांग लौबीरिबा आर्टिस्टसिंगी ओइबदसु मरु ओइबसिंग लैबगा लोइनना हौजिक्ति ड्रामा अमा उलक्पा मतमदा येंगबिननबा मिसिंग यामना हंथरकले। मरम मसिना उलिबा ड्रामा अदु करीगी येंगनिंग्द्रिबनो हाइबसिसु नैननिंगाई ओइरे हाइखि। लोइनना हौजिक लैरिबा थिएटर की हॉल सिंग असिसु मतमगा चानद्रबरा हाइना खल्ली। हॉल सिंग असिसु मतमगा चानदबदगी अयेंगबसिंगना पामलक्त्रिबरा हाइबदुसु नैनगदबनी। मरमदी फुटबॉल सानबा फावबा अंगांगसिंगना लैखोमदा सानबदगिदी अनानबा मफमदा सानबना हेना पामलक्लबा मतमनी। मरम असिना MDU बु सेमगत सागतपदा पांगबा याबा मतेंग पांगनी हाइखि। ngaraंगी ड्रामा फेस्टिवल लोइसिनबगी थौरमदा MDU की प्रेसिडेंट सोराइसम केशोरामना थौरम मपु ओइखि। अदुगा ऑल इंडिया रेडियो इम्फाल की हेड ऑफ प्रोग्राम अधिकारी मयूम गितचंद्रना अखनबा मिथुंगलेन ओइखि। लोइसिनबगी थौरमगा मरी लैनना ब्लूमिंग कल्चरल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की प्ले हेंजुनहा उठखि। इम्फाल सिटी बु स्मार्ट सिटी ओहेननबगी पांडम मखादा इम्फाल तुरेलगी नोंपोक थंगबा तोरबान परिंगदा संजेन थोंगदगी मिनु थोंग फावबगी मरक्ता हौजिक लेरिबा सेमी पका रोड असी यावना मीटर 12 पाकपा अदुगा किलोमीटर 2 हेना सांगबा लंबी अमा सेमननबगीदमक ngarang जॉइंट डिमार्केशन अमा पांगथोकपा हौख्रे। लंबी असी इम्फाल तुरेलगी नोंपोक थंगबा तोरबान कंगला नोंपोक थोंगदगी हौना 2 लेन ओहेननबा सेमगतकदबनी। अदुगा ngarang चथखिबा डिमार्केशन असिना था असिगी 13 इम्फाल ईस्ट की डेप्यूटी कमिश्नर ना थोकिबा ऑर्डर अमगी मतुंग इना चथखिबनी। अदुमोइनमक संजेनथोंग मैतै लेकाय मिशन लेन नमथापुंग दिमदाई लोंग यावना इम्फाल तुरेलगी नोंपोक थंगबा तोरबानदा लबा न्यू लंबुलेन KR लेन गोलापति अमसुंग हफीज हप्तागी
JSCꯒꯤ ꯀꯣꯟꯚꯦꯛꯅꯅꯗꯤ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯦꯝꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯀꯌꯥꯗꯤ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯌꯣꯜꯃꯛꯇꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯝꯕꯤꯁꯅꯥ ꯍꯥꯏꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯁꯄꯨ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯁꯦꯠ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯇ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯇꯤ.ꯑꯦꯝ. ꯔꯥꯖꯦꯟ ꯑꯌꯥꯡꯕꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯇꯣꯝꯕꯤꯁꯅꯥ ꯍꯥꯏꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ 1998ꯇ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯤꯔꯕ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯍꯥꯏꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯧꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯨꯠꯊꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯁꯥꯅꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2024ꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 13ꯇ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯁꯔꯨ 9 ꯐꯪꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯁꯔꯨ ꯈꯔꯁꯨ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ 1940ꯗꯒꯤ 1987 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯁ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯁꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯉꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯕ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯨꯔꯠꯀꯤ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯃꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ MP ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯔꯥꯖꯅꯥꯊ ꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯈꯥꯂꯤꯁꯇꯥनी ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃꯤꯠ ꯄꯥꯜ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯨꯡꯏꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 8 ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯃ꯭ꯔꯤꯠꯁꯔꯒꯤ ꯕꯥꯕꯥ ꯕꯀꯥꯂꯥ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤ BJPꯕꯨ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯉꯩ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯋꯦꯁꯠ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯃꯇꯥ ꯕꯦꯅꯔꯖꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯊꯥꯛ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯎꯗꯤꯁꯥꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯕꯤꯟ ꯄꯥꯠꯅꯥꯏꯛꯀ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯕꯤꯁꯥꯈꯥꯄꯠꯅꯝꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯗ ꯆꯍꯤ ꯅꯧꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ 2 ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3 ꯅꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 24ꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯂꯩꯅꯥ ꯂꯥꯏꯆꯠꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯦꯁ 1,300 ꯊꯦꯡꯅꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3ꯁꯨ ꯁꯤꯍꯟꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯤꯛꯇꯦꯇꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯨꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯕꯨ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯒꯤ MP ꯖꯣꯏꯔꯥꯝ ꯔꯥꯃꯦꯁꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯛꯇꯦꯇꯔꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯗ ꯆꯍꯤ ꯅꯧꯔꯤꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤꯃꯆꯥ 2 ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ
BJP amasung AAP anigi marakta akanba maongda awai akhum taunaringay marak asida Delhi gi tongan ba mafam kharada anti Kejriwal haiba poster kaya thelamba thengnakhre Delhi gi hanagi Deputy Chief Minister Manish Sisodia CBI amasung ED na phajin khraba matung AAP amasung BJP anigi marakta awai akhum taunabagi sang hengalakpani Madugi matung Prime Minister Narendra Modi bu yaningdaba phongdokpa poster kaya thelamkhibani Madugi matungda Chief Minister Kejriwal yaningdaba phongdokpa poster sing amu thetpa haurakkhibani haina phongdokli Jammu amasung Kashmir da Article 370 restore tawdriba phawba mikhalda amuhana mirep oina thoklaroi haina PDP gi lusingbi hanagi Jammu amasung Kashmir gi Chief Minister Mehbooba Mufti na phongdokkhre Punjab ta hauji lairiba AAP gi lengak asibu hulladuna Chhattisgarh gi Chief Minister Bhupesh Baghel na phongdokhibada Punjab ta hana leiramba lengang na state asida ingtapa puraknaba honaduna lakibani maduna maram oiraga state asida violence ki oiba thongdoksing thokpagi sang yamna hanthahanba ngamki adubu AAP gi lenga asi lakraba matung state asigi phibam hanadagi soksilakhibaga loinana violence ki oiba thongdoksing thokpagi sang wangkhalak le haina phongdokhre Madhya Pradesh ki BJP lusingba amasung hanagi Jilla Parishad Chairman Rao Yadavendra Singh Yadav BJP dagi toklaba matung Congress ta yaukre hiram asiga mari leinana Madhya Pradesh Congress Committee ki President amasung hanagi Chief Minister Kamal Nath na phongdokhibada Yadavendra Singh Yadav na Congress Party da yaurakibasi mahakna taramna woi sahi asigi aroiba saruk phawbada pangthoknaba sem sariba State Assembly mikhalda Congress ki mapangal hanadagi hena kangkhatlagani haibasi Yadavendra Singh Yadav yaurakibasi na khudamni pangthokadoriba mikhal asida Congress na chauna maipakpaga loinana state asida Congress na lusingba miyamgi oiba lengak ama soidana semba ngamlagani haiki Laiba asigi Prime Minister Narendra Modi gi yumnaki matangda haukhiba kumja 2018 da Congress ki hanagi President Rahul Gandhi na Fajadaba wafamsing phongdokhi haibagidamak tawrakhiba defamation case amaga mari leinana ngarang Gujarat ki court amana sahi ani convict pikhibagi thawong adubu Congress Party na akanba mawongda yaningdaba phongdokhibaga loinana mafam kayada khongjang changsinanaba sem saba haukhre
कांग्रेस लुसिंगबा राहुल गांधी ना लंदन दा डेमोक्रेसी इन डेंजर हाइना फोंदोकिबा अमसुंग अदानी ग्रुप की मथक्ता सिरकलिबा मरालसिंग थिजिननबगी डिमांड अमगी मतांगदा ट्रेजरी अमसुंग ओपोजिशन बेंचसिंगी मरक्ता मखा ताना मुक्नबदगी राज्य सभा प्रोसीडिंग सिंग सगोलसे नुमितसु नुमितसिगी ओइना एक्जॉल्स तौख्रे चाइनीज मिलिटरी ना यूएस की लान की जहाज अमा सगोल से नुमिता साउथ चाइना सी दा लैबा थेंगनख्रे अमसुंग बीजिंग की निहारिबा इसिंग लमसिंग अदुदगी मखोय थादोक्तुना चटखिननबा वार्निंग तौख्रे हाइना मिलिटरी असिना फोंदोख्रे मखा तारकपदा सानाबगी पाउ पिजरी मध्य प्रदेश स्टेट शूटिंग एकाडमी दा चथरिबा ISSF वर्ल्ड कप की ngarang nini suba numit ki competition da Indiana mixed team invent ta silver amasung bronze amamam lawkhre invent asigi ahoba numita India gi sarabot singna individual gold medal ama lobangam ki meter 10 gi air pistol mixed team invent ki ngarang sana ki ba gold medal match da India gi peer Barul Tomar amasung Ridam Sangwang China gi Wei Kian amasung men's air pistol world championship Jin Yao Liu gi makuta taramathoi taratareta maithi hoduna silver phangau khibani invent asigi bronze medal match da China wan gi team Li Ju amasung Hu Penkina Germany gi fear Dorin Benenkem amasung Matthias Honritbu point taruk sinoda maithiba piduna lauki barun gi oinadi masina competition asigi ani shuba medal ne mahangna yumja kaisa numita nupagi air pistol inventa bronze medal lauki bane Australia Tour of India ki manung chananahan Chennai de leba MA Chidambaram Stadium da sanaki ba ahum suba masung aroiba ODI match ta Australia na India bu run kunga mathoida maithiba piduna series ani amada lawkhre leba animak mamang da sanaki ba match ani da amamam mai pakna duna pansil amamam da manaduna leirakhi bani aroiba ODI match asigi toss Australia na hanangam duna betting torokpada over nifuga mapan da wicket taramak turaga run chani ga humpu mapan lawki Australia gi betting the opener Mitchell Masna bon nifuga taret mayok nabada 6 ama amasung 4 nipan leiraga ran nifuga taret loramba sina khwadigi phajaba oiki atopa opener Travis Headna
run kuntraga humdoi, David Warner na run kunga humdoi, Labus Sens na run kunga nipan, Alex Kerry na run kuntra nipan, Stoinis na run kunga mga amasung Ebot na run kunga taruk loramki. India ki bowling da Hardik Pandya amasung Kuldeep Yadav na wicket ahum lauki. India na mai pak na ba run chaniga humudra launa na bahonarak pada over nipumapan ball amada wicket tara turaga run chaniga nipu nipan lauki badagi match asi Australia na run kunga mathoi da mai pakhi. India ki batting da Virat Kohli ki run yankhaiga marina khwadigi yamba oikhi. Star Indian Settler IS Pranoy na All England Championship semi-finalist Sainagi si Yuki bu maithiba piduna Basel da chathariba US dollar lakh 2,000 taragi selgi mana leiba BWF World Tour Super 300 Invent Swiss Open gi nupagi singles da pre-quarter final yaukre. Double Olympic medalist India gi PV Sindhu mai paktuna nupigi singles da pre-quarter final yausinba ngamkre. Tournament asigi ngarang sanakiba men's singles ki ahanba round da world number 9 India gi Pranoy na China gi si Yuki bu game ahum changna sanaraba matung kungamathoi tara taret taraga mapan kungamathoi tara ta maithiba piduna quarter final changki. China gi sanaroi asi 2018 gi World Championship silver medalist ni. India gi Pranoy na mathangi round da France ki Christo Povov ka lamba taunaragani. France ki sanaroi asina hanba round da India gi Kiran Jospu kungamathoi tara mari kungamathoi tara mangada maithiba pirambani. Nupagi singles da saruk yakiba India ki atopa sanaroi hanagi one number 1 Kidambi Sirikansu ahanba round da China gi Weng Hong Yangbu kungamathoi tara taruk taraga manga kungamathoi tara nipan da thoiduna anisuba round yauduna Hong Kong gi sanaroi Li Chiyuk Liuga sanaragani. Tournament asigi nahan athengbada sanaki women singles ki ahanba round da mari suba sidet oribi India gi PV Sindhu na yumbu leiba Switzerland gi sanaroi Jenjira Stelmanbu Stek game kungamathoi mapan kungamathoi tara tarukta maithiba piduna pre-quarter final yauki. Mahangna pre-quarter final da 2022 Asian Team Championship da gold medal winning team gi member oikiba Indonesia gi Putri Kusuma Wardani ga sanaragani. Olympian CA Bhawani Devi ga loinana leiba asigi tongan ba mafam sigdagi fencer satret henbana saruk yaduna kuntrago humdoi suba senior nation fencing championship March kunga manga dagi kunga nipan phauba Pune da pangthoklagani. Fencing Association of India na Maharashtra Fencing Association amasung DY Patil International University ga khusamnaraga chathagadoriba championship asi Balewadi da leiba Siri Siba Satrapati Sports Complex da pangthokani. Kuntraum doisuba Senior Nation Fencing Championship asi discipline ahum da compete tawgani. Discipline ahum asi Phoyo EP amasung Saber ni. Discipline ahum asigi individual amasung team event singda fencer singna lamba taunaduna makok thongba honaragani. Olympian Bawadi Devi Women's Individual Saber event da saruk yagani hari. Championship asida saruk yagada balaiba asigi fencer singda matam ga chunaba facility sing piragani. Mafam asida pistol taraga mari leiri amasung masi championship asigi damak semgatpani. Specialized dietitian singa tanaraga mathau taba calorie fangnaba machioiba chinjak sing championship asida saruk yagadoriba fencer singda piragani haina Fencing Association of India gi President Satesh Patil na phongdokhi. Bridge Federation of India BFI na lepapokpa numita China da yumbu oiduna pangthokadoriba Hangzhou Asian Games na saruk yananaba national team lauthokre. Asian Sports ki achoba kumai asi sahi asigi September 18 dagi October 9 phawba pangthokpagi schedule lairi.
टीम असी मार्च 2-19 फाउबा ग्रेटर नोएडा पांथोखिबा एनुअल कोचिंग कैंप अमसुंग सेलेक्शन ट्रायल्स की परफॉर्मेंस दा युमफम ओइरगा खनखिबनी ट्रायल्स असी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मिजेंग मखादा पांथोखी सेलेक्शन असी कैटेगरी अहुमदा पांथोखिबनी इंडिया की टीम असी मोरक्कोदा पांथोकदबा वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप दा सरुक यागनी एशियन गेम्स की इंडियन व्रीज स्क्वाड असी ओपन टीम दा जगे सिबा दासिनी संदीप थारक्राल राजेश्वर तिवारी सुमित मुखर्जी राजू तोलानी अमसुंग अक्षर खारेनी अदुगा रिजार्व कौस्तभ बेंद्रा अमसुंग सयांतन याउरी मिक्स टीम दा किरण नदार बी सैतनारायण हिमाली खांडेवाल राजीव खांडेवाल मेरियाने कर्माकर अमसुंग संदीप कमाकर याउरी अदुगा रिजार्व हेमा दियोरा अमसुंग रना रॉय याउरी लेडीज टीम दना आशा शर्मा पूजा बत्रा अलका कासिर सागर भारती दे कल्पना गुजर अमसुंग विद्या पटेल नि अदुगा रिजार्व रिचा शर्मा अमसुंग मिनाल ठाकुर याउरी वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट फ्रांस का यूरोपियन चैंपियनशिप क्वालिफायर दा लंबा तौनगदबा नेदरलैंड्स स्क्वाड की सानरोय मंगा वायरल इन्फेक्शन तौख्रबा नेदरलैंड्स की सानरोय सिंग असी लिवरपूल फॉरवर्ड कोडी जाक्पो बेयन मुनिक डिफेंडर मथिस डी लाइटका लोइनना स्वेन वोटमैन जॉइन बिलमैन अमसुंग बार्ट बर्बू गेनी मखोई टीम असिगी ट्रेनिंग सेक्शन दा याउद्रे हाइना दस फेडरेशन ना सगोलसे नुमिता लाउथोख्रे ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन असिंदुना आर्टिफिशियल टर्फ ग्राउंड लमलोंग थोंखोंग दा चथरिबा रिलायंस फाउंडेशन डेवलपमेंट रीजनल क्वालिफायर मणिपुर 2023 की ngarang sanakhiba मैचिंग दा पोलोई फुटबॉल क्लब चिंगारेल तेजपुर अमसुंग नॉर्थ ईस्टर्न स्पोर्टिंग यूनियन नेसु खुराई माई पाखरे पीटीआरसी पासोई मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन ना सिंधुना चथरिबा तरे सुबा MNCAW प्रहादा अमसुंग W रामानंदा एलिट टूर्नामेंट की फाइनल लंबा ngaiduna laikre luang pokpa क्रिकेट स्टेडियम दा sanakibada पीटीआरसी ना साइक्लोन थांगमैबनबु रन मरीदा माइथिबा पिदुना फाइनल की मफम कनखिबनी साइक्लोन नतोस गमदुना फील्डिंग हाना खनबदा पीटीआरसी ना अपीबा ओवर 35 दा विकेट 9 तुरगा रन 153 लौकी मसिगी पाउखुमदा साइक्लोन ना अपीबा ओवर दा विकेट 3 तुरगा रन 163 दा लोइसिनखि पुखरामबम एथलेटिक क्लब ना सिंधुना सथरकपनी सुबह स्टेट 11 थौनाउजम ओंबी मंगोलगान बिनिंगसिंग फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 की विनर YWA वांगोइना ओइख्रे ngarang sanakhiba फाइनल दा YWA ना ऑल स्टार कियामगैबु पांसिल अहुम अमदा माइथिबा पीखि इंडिया ने युम्बु ओइदुना इफाल की खुमलंपाक मेन स्टेडियम दा पांगथोकपा हीरो ट्राई नेशन इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट की युमजगैसा नुमित सानाखिबा अहौबा मैचता इंडिया ना म्यांमार बु गोल अमा सिनोदा माइथिबा पीख्रे इंडिया की माई पाकपा सिना म्यांमार गा पुना मैच 15 सानाखिबगी मनुंगदा 10 सुबा माई पाकपनी म्यांमार ना मैच 10 माई पाकख्रे अमदी मैच मरीना ड्रॉ ओइमिनख्रे खुमलंपाक मेन स्टेडियम दा सानाखिबा मैच असिदा इंडिया की नुपा मसा सिंगना सानाबा हौरकपदगी खुदुम चन्ना सानाखी टीम कैप्टन सुनील सेत्रीना सानाबा हौरकपा कुइदिंगै गोल चनबा याबा तंजा अमा अनिरुद्ध थापाना हेडिंग तौरक्तुना पिरखिबा पास अमा कोस बार लाना चटखिबदगी अरेंबा ताखी
इंडिया की कैप्टन मखा ताना फंखिबा खुदोंगचाबा अमसु गोल ओंथोकपा ngamhogdabadagi aremba taki ahanba half loiramdai injury time da Anirudh Thapana India ki amata ngairaba goal mai pakpagi goal asi chankhibani team ani nani subahap ki sanabada goal chanba yaba tanja phangnarabasu goal onthokpa ngamnadabadagi India na Myanmar bu pansil ama sunoda maithiba pikhi India na yumbu oiduna New Delhi gi Indira Gandhi Sports Complex da sathariba IBA Women's World Boxing Championship ki ngarang sanaki ba tongan ba weight category ki semi final bout ani da mai paktuna India gi boxer Nikhat Jarin amadi Nitu Gangas final changba ngamkhrai Nagaland na yumbu oiduna tha asigi kunga mapandagi April 3 phauba Dimapurda pangthokadaba ahanba NECDC Friendship Senior Men's Limited Over Cricket Tournament 2023 da saruk yananaba Manipur gi sanaroi taraga manga amasung support staff anigi maming Manipur Cricket Association na laukthokre Tournament asida awang nongpoki state taruk na saruk yari Manipur na Group A da Arunachal Pradesh amasung Meghalaya ga punna taminari Group B da na Mizoram, Yumbu, Nagaland amasung Sikkim ga taminari State ki team da saruk yagadori basing asi Cyclone gi Bikas PTRC gi Bishorjit Konthaujam Draw gi Kanghabam Piorjit Cyclone gi L Kishan Singh Race ki Basis Rahman Sem ki Sultan Karim Model ki Maitan Kaishangbam Langlon Yamba PTRC ki Ngari Yanbam Johnson Cyclone ki Longzam Ronald Maitei PTRC ki Phairoijam Jotin Trau ki Pukhrambam Papulo Mani PTRC ki Rajkumar Rex Force ki Saddam Ahmad Saha Race ki Yumkham Romario Roy amasung Trau gi Yumnam Kanerjitni Support staff tana irengbam Ibobi amasung Khubong Mayum Ratan Kumar Yauri timasi tha asigi kungani panda Imphal thadokani Manipur gi ahanba match tha asigi kuntrada Arunachal ga sanagani amasung thangnaba numitagi Meghalaya ga sanagani Manipur Cricket Association asinduna kongba khunau dobi lampakta chatharibani shuba MNCA Super Flat Tournament ki ngarang sanakiba match ta UCC Uripok ahanboi na mai pakpa ngamkhre Group B gi match asida UCC sina PSC Khuyathongbu run humpuga humdoida maithiba pikhibani amadi Wapokpi Athletic Rural Development Club Wat A amasung Wapokpi Iramdam Lamjing Lamtak Club Ithai Waipokpi na siduna Ithai Waipokpi Ground da chatharakpa kungani thoi shuba kanglai pa cup ki winner SYC Sagangna oikhre loisilakpada maroiba paw amohana
कुमजा लिसिंग अनि तरा मापनगी डिफेमेशन केस अमदा राहुल गांधी सही अनि की फादोक पीख्रे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी दी की हलगा चटकदब नते हाइना एन भूपेना फोंदोकली मालेम की सिंग नुमित थरो मणिपुर दसु पांगथोख्रे पातुरेल खुंजिलगा कम्युनिटी हॉल साबा तोपिरो हाइना चीफ मिनिस्टर ना फोंदोख्रे नारेंगबम समरजित किदा सीबीआई न रेड चथखरे हाइरे मणिपुर हाई कोर्ट की सही तरह मपुंग फाबगी थौरम पांगथोख्रे एनडीपीएस ए की मथौ हापटनबगी ऑर्डिनेंस अयाबा पिबिननबा मिनिस्ट्री दा हाइजखरे हाइरे स्कूल सिंग अयुक पुंग निपानदगी हौननबा खंगनख्रे मोलकोन ददी पोपीगी महुत कुइनोवाना महुत सिनबा हौरे हाइरे मैतई अमसुंग मितई फांगहलना तालिबा एसटी डिमांड की मायोक्ता मतम पुंबदा लेपकनी हाइना अचुमना फोंदोख्रे बारी सरम सौगलुबा ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन की थौमी मरी तानथोख्रे मणिपुर द मियोय लिसिंग अमग चनी मबुद्रागा निथोय टीबी लैनाना नारी हाइना डॉक्टर ससीना फोंदोरकले ड्रामा येंगबा मिगी मसिंग हंधरकलिबा करिगिनो नैनगदबनि हाइना मिनिस्टर वाई खेमचाना फोंदोख्रे ILP पारम दबा मियोय कुंठा JCILPS ना फागतले हाइरे अमदी मणिपुर की अहानबा इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट हौदोख्रे फुटबॉल एकाडमी लिंगनबा MOU खुयेक पिनरगनि हाइना चीफ मिनिस्टर ना फोंदोख्रे बिजरीबा पाउसिंग असिगा लोइनना हौजकी ओइनदी नुंटिगी फोंगलिबा पाउसे सिंगदगी लौथोकसबा मरुओइबा पाउसिंग मियामदा पिजबा लोइसिनजरी मिजेंग ताबिरिबा अमदी ताबिरिबा सिंगबु अमुका हना पुष्पारानी लाइसमना खुरुमजरी लेंगसिन बिरक्सी याइफवी आई केयर खांगबो बाजार ऑपोजिट SBI ATM याइफवी आई केयर ना चाही खरा असिदा मियामदा ऑफर क्या पीजदुना मिट लाइंग बदु खुदोंग चाजद्रबा सिंग खुदोंग चाबा क्या पीदुना लाकली ngasi so amuk pujarle याइफवी आई केयर की ऑफर ओइना चलिब सही असिगी याउसंग फाउबगी ओइना फ्रेम द फ्री लोइनना लेंस द 20% की ऑफर पीजरी तोंगा एडवांस ओइरबा टेक्नोलॉजी क्या सिजनदुना मफम असिदा सेल यामना तिंगदना मिट लाइंग बगी खुदोंग चाबा पीजरी अंगांग सिंगी फ्रेम नुपा मसा मदि नुपी मसा सिंगी फ्रेम अहलमन सिंगी फ्रेम मखल क्या की डिजाइन सिंग द फंगबिरगनी याइफवी आई केयर खांगबो बाजार ऑपोजिट SBI ATM ngasi maleng simbiro yauksan komayu oina frame the free loinana lens the 20% की offer pijariba yaiphabi eye care da miyamna lengsin biraktuno khudong saba se lobiu akopa marol gi dama call to view 7395957341 loinana 6009541203 yaiphabi eye care khangabo bazar opposite SBI ATM National Amadi State Awardee MD Zia Ulak Pusamna Makada Pijariba Layong Sing Asi Layangjari Manung Changbaya Daba Manung Changbada Chang Naidaba Manung Changbada Matam Kuina Changba Sauzanantaba Amang Thong Maya da Pomba Amang Thong Manung da Pomba Amang Thong da Makun Hulaga Naijaba Pistula Amang Thongi Akoibada Maring Chatlaga Hagajaba Puk Numshit Kaba Gastric Problem Laiba E Taba Chikpanaba Tonsil Sinus asma khong naba thagi khongkap chang naidaba fingau chatpa singli nauri sonthaba asina singbasing layang jari ba mafam singdi Kekru Bila North AOC opposite Kekru Part Imphal ayuki pung 10 dagina nungthil gi pung 9 fauba mayang Imphal Kochak Bazar da ayuki pung 6 dagi ayuki pung 9 fauba Yaripok Bamo Laikai Kabarstan Road Thangjunumit amasung yumsakaisa khudingi ayuki pung 10 dagi nungthil gi pung 3 fauba Jumi Colony All Bazar near Muslim Masjid Sisipur akupa marol gi damak contact tobiu MD Zia Ulak Pusham 8414825323 amuktang hanna 8414825323 Hainabale, education makes a door to bright future. Education is a way to success in life. Be educated.
be a good achiever. Masige iroinana nungairaba paujelama Excel Coaching Center gi maikedi gi pijari. Lakadaba academic session 2023-24 gi class 12 amadi class 8 gi anova foundation ama lakliba March ki tang kun humdoi digi haujaragani. Foundation course asibu yawiningba class 12 amadi class 8 tambiriba mahiroi singna Excel Coaching Center Lamding Laisram Lakai opposite Kodong Popi Sports Complex Wangzing da lakpiduna akupa marol tanabiu. Coaching Center asina haukiba sahi singda masak naiba satra kaya puthokpa ngamjakhre loinana lakadaba chai asidasu afaba mahiroi kaya puthoknanaba sem saba tawjari. Coaching Center asina pijariba khudongchaba singdi chahi 15 gi experience leirabo ja singna takpi tambiri weekly test tawduna satra singbu improvement lehenjari subject khudimak tambagi khudongchaba su pijari. Exam ki damak sanaraba study materials su pijari nupa masa nupi masa singi tongan tongan ba boarding ki khudongchaba pijari arapa satra singi damak school band service su thamjari satra singi matam gi oiba educational knowledge su pijari satra singa medical amadi engineering tambining labadi akhanaba class thamjari hariba khudongchaba singa si Excel Coaching Center dagi lobiduna afaba satra ama oibada amadi konai gi afaba citizen ama oiba ngamna na bohonabada Excel Coaching Center na achauba thodang lojagani akopa marol gi damak 70859544421 amadi 7005222527 hariba number asida pau phaubiu natraga coaching center asida lakpiduna tanabi loinana phone thabasu haujari Excel Coaching Center Lamding Laisram Lekai opposite Kodong Popi Sports Complex Wangzing. Karigumba afaba amadi anoba makhalgi anop thibada wabiraba adomna pamjaba makhalgi designed afaba makhalgi anol maithong sanaraba amasung matamga sunaraba style sing Medillion Eye Care da marangkaina leijare angang dagi horaga ahal fawbagi tongan ba makhalgi anop singsu fangbigani makhal khudingi lens Blu-ray blocking lens progressive lens na singba lens singsu fangbigani adongi manak nakpada leiba Medillion Eye Care Vision Center singda lakpiduna khudong chaba sing asi lobi. Abema, nang natamibi school IPS ay dudu yam chiksi lipay ay na ikam daw gina. My school is a quality-based English school. It has very competent teachers. They are highly qualified. The principal of my school is a strict disciplinarian. He teaches the student in higher classes. Hey ma, isa di IPS ki boarding ka lero dagi English ki command so phajana le rahe, lyrics yo amhare personality talent so phajana le rahe na. To speak English is compulsory at our school and boarding. I have the habit of speaking English all the time. Adom gi angang singbo Kanchipur da leba IPS haibad Imphal Public Higher Secondary School da ming chanbiyo loinan afaba bahiroi oyanbiyo. IPS, the Imphal Public Higher Secondary School, Kanchipur, Imphal, near Manipur University First Gate. Admission opens from pre-nursery to class 9, both school and boarding. IPS, top choice for your child's career. Ahangbo Ozagi Fam Kojari Amadi admission Hangdukjari Toman Manglemba Krishna Chandra English School TMK Laisangthem Government recognized IRB School is Oza Ahum Kojari Ahanbada First Language Manipuri MM Qualification the MA Manipuri B.Ed Natraga Dai Ani Suba Post English Qualification MA English Loinana B.Ed Natraga Dai Ahum Subada Rhymes Qualification BA Natraga BSc Rhyme Pass with B.Ed Natraga Dai Ahangba Phamasibu Pambibu Singnato Madomi application adu February ki tang kungani fan 2023 fawbagi manungda vision view interview pangthokada matam chaliba sahi sigi March ki tang manga English singani kunga humdoi hena ko pamarol khambini singi 8787441143 amukahna 8787441143 loinana Toman Mangleba Krishna Chandra English School TMK Laisangthem Haribi School asigi anova academic session gidama admission hangdokchari English singani kunga mathoi da ICSLC examination da satra yankai mathoi thabagi manungda satra kuntra mathoi na first division satra tarani pana second division satra amana third division oiki English singani kungani thoidana satra ni phuga mapan ICSLC examination thabada satra ni phuni pana first division da amadi satra amana second division da phauki school asigi hena khudong saba singdi class khudimak ki first holder singda thagi tuition fee tangkai logjagani chap manaba mama mapagi machani school asida tambirabadi macha amana tha amagi fee tangkai logjagani chap manaba mama mapa amagi macha ahum tamlabadi angang ama fee logjaroi orphan mahiroi singi oina thagi fee komthoksagani nupa masa amadi nupi masa singi tonga tongan ba boarding ki khudong saba leijai CCTV camera install tawduna ka khudi makta section na scenery van service ki khudong saba su leijari
audio visual aids ki khudong chaba class khudimukta pijari ngasi maktanebiu unabiu amadi adomadongi pigli visa singbu mingchan sinbiu khanghan jariba secretary Toman Mangleba Krishna Chandra English School TMK Laisangthem government recognized